Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Fratelli nell'Episcopato, fratelli e sorelle che siete qui a Malta, benvenuti di nuovo, il terzo giorno. Benvenuti alla Cattedrale di San Paolo, luogo storico nella vecchia città di Melite, tradizionalmente collegato con la domus del principe dell'isola Publio, che fu testimone della potenza del nome di Gesù che guarisce. Dear brothers in Christ, welcome, thank you for your presence here among us. In this that traditionally is linked to the domus of the protos of the island, Publius, and a witness to the healing power of the name of Jesus. With this faith in the healing power of Jesus, let us acknowledge our sins. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptisimus ad sacra mysteria celebranda. Nistqallalla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt mirjieti tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Mqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Misereatur nostri omnipotens Deus, ad dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeterna. Let us pray. God our Father, you reveal that those who work for peace will be called your sons. Help us to work without ceasing for that justice which brings true and lasting peace. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Daniel. F'dak iż-żmien, is-Sultan Baltasar għamel ikla kbira lill-elf mill-kbarat tiegħu u quddiem dawn l-elf qabad jixrob l-imbit. Kif daq l-imbit, Baltasar bagħat iġib it-tazzi tad-deheb u tal-fidda li missieru Nabucodonosor kien ġieb mit-Tempju ta' Ġerusalemm
biex minnhom jixrob is-sultan u l-gbarat tiegħu, in-nisa tiegħu u l-konkubini l-oħra li kellu. Imbagħad daħlu t-tazzi tad-deheb li kienu nġiebu mis-santwarju ta' Alla f'Ġerusalemm u minnhom xarob is-sultan u gbaratu, in-nisa tiegħu u l-konkubini li kellu. Xorbu l-imbit u faħru l-allat tad-deheb u tal-fidda, tal-bronz u tal-ħadid, tal-injam u tal-ġebel. Minnu fih ħarġu swaba ta' id ta' bniedem u bdew jikdbu biswit il-gandlier fuq il-ġir tal-ħajt tal-palazz tas-sultan. Is-sultan ra dik lied miftuħa iju tikteb, imbagħad is-sultan wiċċu tbiddel u ħsibijietu ħażduh. Il-ġogi ta' ġenbeħ inħallu u l-kubteħ bdew iħabtu ma' xulxin. Imbagħad daħlu lil Daniel quddiem is-sultan. Is-sultan qabad jgħid lil Daniel: "Inti hu Daniel min uliet l-turufnati ta' Ġuda, dawk li s-sultan missieri kien ġib minn Ġuda? Jien smajt fuqek li inti għandek dik l-ispirtu tal-Allat u li fik instab dawl, għaqal u erf li ma bħalu. Issa jekk tista' taqra l-kitba u tarrafni t-tifsira tagħha, inti tilbes il-porpra u kullana tad-deheb ma' għonqok u tkun it-tielet fil-ħakma tas-saltna." Imbagħad Daniel wieġeb u qal quddiem is-sultan: "Ħajjibqgħu għalik ir-rigali tiegħek u d-doni tiegħek għatihom lil ħaddieħor. Madankollu l-kitba naqra ilu lis-sultan u nagħtih it-tifsira tagħha. Int trid titolla fuq sit ismewiet, ġabulek qudiemek it-tazzi tat-tempju tiegħu u minnhom xrobt l-imbit int u l-gbarat tiegħek, in-nisa tiegħek u l-konkubini li għandek. U faħħart l-allat tal-fidda u d-deheb, tal-bronz, tal-ħadid u tal-ħatab li la jaraw, la jisimgħu u lanqas jarfu, imma lill-Alla li fideh tinsab ħajtek u triqatek kollha, inti ma tajtux ġieħ. Imbagħad minn quddiemu kien mibgħut tarf ta' id u kitba, din li nkitbet. U dini l-kitba li nkitbet: Mene, Teqel, Parsin. It-tifsira tal-kliem hija din: Mene, Alla qatt il-jiem ta' saltnatek u temma. Teqel, inti żint fil-miżien u kont misjub nieqes fil-pis. Parsin, saltnatek hija maqsuma u mogħtija lill-Medi u lill-Persjani. Il-kelma tal-Mulej. San responsorjali. Faħruh u għalluh fuq kollox għal dejjem. Birku xemxu qamar il-mulej flimkien. Birku kwikeb tas-sema il-mulej. Birku x-xita u nida kollha il-mulej. Birku ir-rieħ kollha il-mulej. Birek nar u sħana il-mulej. Birek bart u ksieħ il-mulej. Ibqa' fidil sal-mewt, jgħid il-mulew, u jien nagħtik il-kuruna tal-ħajja. Alleluia, alleluia.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: jixħtu jdejhom fuqkom u jippersegwitawkom, jagħtukom f'idejn il-mexxejja tas-sinagoga u jitfgħukom il-ħabs u jeħdukom quddiem slaten u gvernaturi minħabba f'ismi. Dan ikun jiswilkom biex tistgħu tagħtu xhieda. U żommu sewwa f'moħħkom, toqgħodux taħsbu minn qabel kif se tiddefendu ruħkom, għax jien nagħtikom kliem u għerf li kull min ikun kontra tagħkom ma jkunx jista' jaqaflu jew imerrieħ. U jitradukom saħansitra l-ġenituri tagħkom, uħudkom u qrabatkom u ħbiebkom u lil xi wħud minnkom joqtlukom u kulħadd isir jobgħodkom minħabba f'ismi. Imma xara waħda minn raskom ma tintilifx. Jekk tibqgħu sħaħ sar-aħħar, issalvaw ħajjitkom. Verbum Domini. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus said to the crowd, "They will seize and persecute you. They will hand you over to the synagogues and to prisons, and they will have you led before kings and governors because of my name. It will lead to your giving testimony. Remember, you are not to prepare your defense beforehand, for I myself shall give you a wisdom in speaking that all your adversaries will be powerless to resist or refute. You will even be handed over by parents, brothers, relatives, and friends, and they will put some of you to death. You will be hated by all because of my name, but not a hair on your head will be destroyed. By your perseverance, you will secure your lives." Verbum Domini. Dear brothers and sisters, allow me to offer a short reflection on three words that Jesus gives us in this gospel from the Gospel of Luke. Ir-riflessjoni tiegħi llejla l-aħwa se tkun fuq 3 kelmiet li qalilna Ġesu fil-Vanġelu li għadna kemm smajna. Sa fejna fina tqasmu l-karti wkoll bil-verżjoni bl-Ingliż u bil-Malti. Imma jiena nipprova wkoll din l-omelija se tkun naqra bil-Malti, bl-Ingliż u forsi bit-Taljan ukoll, ma nieqfu hemm, L-ewwel kelma ta' Ġesu, the first
word is when he says, it will lead you, persecution will lead you to your giving testimony. These words of Jesus are fulfilled in the church as described in Acts. It is Luke who gives us a gospel, but also gives us the beginning of the church in Acts. And Acts is actually a fulfillment of the prophecies in Jesus that we find in the Gospel of Luke. Let's take the example of Paul. Paul, a prisoner on his way to a trial before the emperor in Rome, gives witness to the healing power of Jesus on these islands. His commitment to trial is an occasion for Paul to give witness here. The cathedral itself, as I said at the beginning, is a witness to the beneficial effects of the testimony of St. Paul. You visited the grotto that we venerate as the place where Paul, a prisoner, was held for 3 months, but where people of these islands used to go to him for healing. Luke says, all the sick of the island were healed through the power of the word of Jesus. Imagine the great joy that filled every home of these islands that came to know of Jesus Christ through the power of healing. Interestingly enough, Luke does not say or give us any word pronounced by Paul here while he was here for 3 months, but he gives us 2 signs, the signs of the viper that bites him but he does not die, and the sign of the healing of the father of the protos, Publius. We are witnesses to the mercy of God in a world hungry for compassion, for reconciliation, for peace. In the context of what is happening in the Holy Land, where communities have been scarred by deep wounds of fear, frustration, hatred, and violence, we Christians cannot lose hope in the seeds of goodness embedded in the profound being of every human person. Our thoughts go to Ukraine, a people marked by the terrible reality of unjust aggression. Neither can we keep silent whenever humanity loses sight of the fundamental dignity of every person, from conception to natural death. So all these troubles and persecutions, according to Jesus, are not an occasion to desperation, but they are an occasion to give witness. The second word, Jesus says, I myself shall give you a wisdom. Jiena stess, natikom kliem ta'erf. Jiena stess, natikom kliem ta'erf. Adversity and persecution, whether from outside the church or from within, from inside the ecclesial community, is a school of humility, inasmuch as it forces us individually and as a faith community to turn to God, who is able to know and weigh the hearts of men and women. So when we are humiliated, when we are persecuted, we have to recognize that that is a moment of grace. We realize our weakness. We turn to God.
because we find ourselves quite helpless, but not hopeless. Helpless, but not hopeless. Jesus promises his special assistance and support. The witness of our holy martyrs teaches us that this special assistance, I myself shall give you wisdom, and this divine support do not save the servants of God from the trials and consequences of rejection, character assassination, and at times physical elimination. So this is a dilemma or a paradox. Jesus promised us his support, but the history of the church and the Acta Martyrum, the story of the martyrs, show us that this support of Jesus is not an immunity from rejection, character assassination, physical elimination. Even as we speak, we need the virtue of fortitude in remedy of our innate fear and weakness. We are afraid, we are weak, and that is why we need the virtue of fortitude. It is by virtue of this gift of Jesus that we Christians are given the wisdom and courage to talk truth to power, peace to peoples in conflict, reconciliation to populations victims of cycles of hatred and violence. So these are the words of wisdom that we need to bring as a gift. Jesus uses us to bring this gift, talking to truth to power, peace to peoples in conflict, but also this difficult word, reconciliation, to populations that are victims of cycle of hatred and violence. The third word, by your perseverance, you will secure your lives. Bil-Malti diffiċli tibtraduċija din. Il-test bil-Malti li għadna kemm rajna llum jekk tibqgħu sħaħ sal-aħħar issalvaw ħajjitkom. Hija traduzzjoni, nirrispettawha. Imma xi tfisser din il-perseveranza? The working Greek of the New Testament is hypomone. Hypomone. The literal meaning is a remaining behind, a patient enduring. It is used to denote endurance, steadfastness, a patient waiting for somebody. It is indeed God who enables the believer to remain under hypomone, the challenges he allots in life. Hawnhekk se nagħti interpretazzjoni ta' din il-kelma bil-Grieg, għax bl-Ingliż kienet perseverance, bil-Malti traduċejniha nibqgħu sħaħ sal-aħħar. Imma bil-Malti taf kif tista' titraduċi il-kelma Griega, kulħadd jifhem bil-Grieg nimmaġina jien hawnhekk. Hypomone, hypomone. Hypos taħt, mone tibqa' taħta. Aħna bil-Malti nużawha. Tibqa' taħta. Xi ħadd jgħidlek kelma u tiddeċiedi tibqa' taħta. Is-sitwazzjoni diffiċli u tiddeċiedi tibqa' taħta. Hypomone, tibqa' taħta. U allura meta jiġi mument diffiċli fil-ħajja ftakar f'din il-kelma ta' Ġesu. Qed jgħidlek toqgħodx tinkwiet tibqa' taħta.
Ovvjament, itiru ħafna titli fid-dinja, ibqa' taħta. U dan naqra bid-daħka biċ-ċajta, u xi ħaġa tas-sustanzi wkoll jekk hemm bżonn, imma ibqa' taħta. Ibqa' taħta. Kemm hu diffiċli imma, kemm hu diffiċli. Se tħallih jgħaddi biha di l-kelma jibsa se tgħidlu, metlu xejn. U mbagħad nibdew ngħidu xulxin titlu, inti, bla moħħ. Iddeċidejt ma tibqax taħta, tibqa' taħta. Jiena hipomone. Nifhem għaliex min ittraduċa l-Vanġelu bil-Malti ma qalx min jibqa' taħta. Ma ftakru f'din meta taqraw Luqa 21:19. I'm explaining that in Maltese we have an expression that brings hipomone directly to our experience because we have this expression of, being under something, to decide to be under, hipomone, accepting adversity, not with a smile, but, taking it in your stride, hipomone. It is the Lord who grants each and every one of us the grace to be unswerved, unswerved from our deliberate purpose and our loyalty to faith and piety by even the greatest trials and sufferings. As we accept with humility this grace to endure and persevere, we realize that the promise of life is in itself a grace and a gift, because the Lord says, by your perseverance, you will secure your lives. But we have to realize in humility, but also in honesty, that this perseverance and the gift of life is not our bravado. It's not our merit. They are gifts. The gift to persevere, the gift of life eternal. The prophecy of Daniel to the mighty but foolish King Belshazzar reminds us, as Daniel tells the king, talking truth to power, he tells him that our life breath and the whole course of our life is in the hands of God. That is what Daniel tells the king. He tells him, your life breath, the whole course of your life in the hands of this God you despised. And he is obviously your judge. But as we realize how true those words of truth that Daniel had the courage to speak to power, we also realize that if our life breath, in-nifs tal-ħajja our life breath, in-nifs tal-ħajja the whole course of our life, ħajjitna kollha, jiġri x'jiġri, is in the hands of God, huma fidejn Alla. Allura, aħbar tajba l-aħwa, we are in good hands. Qegħdin fidejn tajbin. Li huma dawn? The loving hands of God.
Invochiamo Dio nostro Padre che ama tutti i popoli della terra. A Lui apriamo con fiducia il nostro cuore, certi di trovare ascolto e conforto. That the Church may strengthen and expand the solidarity of the human family despite long histories of division and strife, in the hope that Christ will instill in our hearts the will to build peace. To you we pray. God of peace, hear us. Per il nostro Papa Francesco, i vescovi qui riuniti, le nostre chiese, le organizzazioni cristiane che si impegnano nell'educazione alla pace e nella ricerca del dialogo, perché il Signore li sostenga con la sua paterna protezione. Noi ti preghiamo. God of peace, hear us. Perché i responsabili delle nazioni e chi costruisce armi si fermi davanti al dolore dell'umanità e converta pensieri, capacità e risorse per promuovere vita e progresso. Noi ti preghiamo. God of peace, hear us. Per tutti coloro che al conflitto e alla violenza preferiscono il dialogo e la realizzazione di progetti di pace e convivenza tra persone appartenenti a culture, religioni e sensibilità diverse. Noi ti preghiamo. God of peace, hear us. For orphans, the suffering, the poor, refugees, hostages, and victims of all wars, that the Lord may grant them strength and courage. To you we pray. God of peace, hear us. Let us make a special prayer through the intercession of Our Lady for peace in the Holy Land and in the Ukraine. Lord, hear us. God of peace, hear us. O Father, for you no one is a stranger, and no one is excluded from your paternity. Grant that all men may come to the knowledge of the truth, be consistent in their witness, and proceed in the way of peace. Through Christ our Lord. Worship
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Suscipe Domine sacra munera, que tuo nomini iussisti dicanda, ut perea tue pietati reddamur accepti, fac nos tuis semper obedire mandatis, per Christum Dominum nostrum. Dominus vobiscum, sursum corda, gratias agamus Domino Deo nostro, vere dignum et justum est nos tibi semper gratias agere, Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, qui ad abundantiorem vitam abendam nos incitare non desinis, et cum sis dives in misericordia veniam offerre perseveras ac peccatores invitas a tue solum indulgentiae fidendum. A nobis autem qui fedus tuum toties violavimus, numquam aversus, humanam familiam per Iesum filium tuum redemptorem nostrum, novo caritatis vinculo tam arcte tibi iunxisti, ut nullo modo possit dissolvi. Nunc quidem tempus gratiae et reconciliationis populo tuo prebes, eique a te animum convertendi in Christo Iesu sperare concedis. Tum quisque omnibus tribuis deservire, dum plenius Spiritui Sancto se concredit. Et ideo admiratione perfusi, tui amores virtutem extollimus, nostrumque de salute gaudium profitentes, cum in numeris celestium turbis hymnum concindimus sine fine dicentes. Vere sanctus est Domine et merito te laudeat omnis a te condita creatura, quia per filium tuum Dominum nostrum Iesum Christum Spiritus Sancti operante virtute vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortu usque ad occasum oblatio munda offeratur nomini tuo. Supplices ergo te, Domine, deprecamur, ut ec munera que tibi sacranda de tulimus eodem spiritus sanctificare dinieris, ut corpus et sanguis fiant filii tui Domini nostri, Iesu Christi. Qui sub mysteria celebramus. Ipse enim in qua nocte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens,
accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo postquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi ed eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur, in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium fidei. Memore sigitur Domine eiusdem filii tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed et prestolantes alterum eius adventum, offerimus tibi gratias referentes hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quesimus in oblationem ecclesiae tue, et agnoscens ostiam, cuius voloisti immolatione placari, concede, ut qui corpore et sanguine filii tui reficimur, Spiritus Sanctus, inveniamur in Christo. Ipse nos perficiat munus aeternum, ut cum electis tuis hereditatem consequi valeamus, in primis cum Beatissima Virgine Dei Genitrice Maria, cum Beato Iosef eus sponso, cum Beatis Apostolis tuis et gloriosis martyribus, cum Sancto Paulo et omnibus sanctis, quorum intercessionem perpetuo apud te confidimus adjuvari. Ec ostria nostre reconciliationes proficiat, quesimus Domine, ad totius mundi pacem atque salute. Ecclesiam tuam, peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare digneris, cum famulo tuo Papa nostra Francisco, fratre meo Carolo, Episcopo puis Ecclesia, me indigno famulo tuo, cum episcopali ordine et universo clero et omni populo acquisitionis tue. Votis huis familiae, quam tibi astare voluisti ad esto propitius, omnes filios tuos ubique dispersos tibi clemens pater, miseratus coniunge, fratres nostros defunctos et omnes qui tibi placentes ex hoc seculo transierunt, in regnum tuum benignus admite, ubi fore speramus, ut simul gloria tua perenitur sentiemur per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cuncta lagiris. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum.
preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tue adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri, Iesu Christi. Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis Tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tue, eamque secundum voluntatem Tuam pacificare et coadunare dinieris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Natu l-paċi li xulxin. Danu l-ħaruf talla, danu li neħidnu bit tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix titħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Let us pray. Lord, you give us the body and blood of your Son, and renew our strength. Fill us with the spirit of love, that we may work effectively to establish among men Christ's farewell gift of peace. We ask this through Christ our Lord. Voglio dire grazie a voi, fratelli nell'Episcopato, per la vostra presenza qui a Malta. Grazie per la vostra testimonianza di unità, di fraternità, di solidarietà. And we pray for peace. We prayed the Mass for peace and justice. And as we witness so much violence and so much injustice, let us continue to pray for peace and justice. Nixtieq nirringrazzja ħafna il-poplu Aziz li ġie il-lejla biħġaru biex jitlob magħna. U daw kollha li qegħdin isegwuna permezz tax-xandiriet fuq il-mezzi tax-xandir u fuq it-televiżjoni wkoll. Insellmilkom u nitlobkom tkomplu titolbu għalina. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Ite missa Deo